نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Waba'ad, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murah-murahan mga palanggungan ha agama Islam, iyan kamuhatiranan, pakaniya-pakaniya, sibuk da, iyan ha ini, aikom longta, laway ring ha Thunder Bravo, iwan sin yari imaalop ka ko hawaktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian day sabi mga sila ha Facebook, iban YouTube. Murah-murahan makadawhat kita niyo amoy in sarayaw-rayaw nikmat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin may nang natulutuanan dahon pa hadarat niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari ha waktu ini tumagna kita niyo lumatun pa surah Nuh. In surah Nuh, surah Makkiyah, in ayat niya kauhaan tagwalu ayat. In surah ini, in bangkilon doon hay ni katantan tungod sadya paparkala sin pagdakwa sin Nuh alayhi salatu wassalam. Amuin sa haba-haba waktu pagdakwa, panawag-tawag pa, panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta pagpaanib dahing haamuin pagsirik, pagkupur, iban na sin salag-lago maksiat, jimato hajaman nilayad to, in inikatan, sura inilongta, dahing ha mga panagnaan, surah, ni maug parasul sallallahu alaihi wasallam doon ha Makkah. Damikyan ing katan surah Makkiyah agad sibu katan in maksud doon ha parkala sin longta usulan sin aqidah harap pa amoy in hika batok sin manusia atawa hikahugot sin pamaggot nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta doon haon amoy in damikyan pagpahugot sin amoy in ini laungta puunan sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy ni in ini daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Nuh alayhi salatu wassalam tatkala imano siya nakalando na in biya mga pagmaasiyat, nakalando na katubadjil, amuin longta nakaliw na hahad in panulang nila pa Allah subhanahu wa ta'ala sampay limugay siya nagdakwa na nawag-tawag patuhan na to Rabbul Alamin siyam gagatos kay man katahon. Inno alayhi salatu wassalam kay manan riwayat biyayta amin panagnaan siya di aksin Allah subhanahu wa ta'ala, imumul na siya roang gatos tagkay man tahon. Damikyan, mapuas siya di aksin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain laungta di matong na mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila, miabot pa siya roang gatos tagkay man katahon, ampa siya laungta
na butas in jasad niya iwan sin nyawa niya. Na mahita ini ni maug pa Rasul sallallahu alaihi wasallam in sura ini sabab muna-muna in mga magjato hatiap-tiap kauman agad sa masibu maganggil in katan kakahinang si manusia amuna in ini panulang patuhan na to Rabbul Alamin biya na simpagsirik amoy in kuma sila laong tapagtuhanan duka ingday ha Allah subhanahu wa ta'ala atawa doon hayaon hinangon nila pindua in Allah subhanahu wa ta'ala ha mga piyapanjari niya na hanjaman sin Nuh alayhi salatu wassalam doon hayaon pasal sin piyangari-ngarihan sin syaitan in ini kakahinang nila doon hayaon in piyagtuhanan sin sila ajaman nito laungta in puunan niya mga tao saleh biyata doon haon amin laungta marayaw in biya mga adat tabiat nila sarta nagtutuhan sila marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala iban in sila nakabin sila bakkas sa rayaw-rayaw bihan hamanusya hasabab yato tiyumtum sila sin kauman nila sa sumagawa tiap-tiap waktu magpindah in kahalan sin manusya makadha amin pagpindah sin kahalan sin hula yung maturun haon, inasal-asal in sila, amin mapatot batukon si manusya, singuran in kakahinang nila, inji matuha kahinapusan hawakto na sin Nuh alayhi salatu wassalam, siyumba na sila ini si manusya, dahing hakakahinang sin syaitan. Nasabot doon hayni, in mga kangan-nganan nila, laungta, amin mga tausali nga nandoon hayaon, biyay kato taniyo sambil halawin sin Quran mahamulya in kangan-nganan nila ini insyaallah masabot na to dariha pangadyan na to ini manjari in Rasul sallallahu alaihi wasallam amo ning kahinapusan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala inno alaihi salatu wassalam amo na yung pagtawon daw niya Sayyidul Mursalin amuin kanakuraan atawa ini nakauna rin hakatantan di aksin Allah subhanahu wa ta'ala. Salta in siya ini nakalamod siya rin ha amin mga ini sarayaw-rayaw ngayanan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hayan amin mga sila ulul azmi minar rusul. Amin lang tapuntukan si mga daak sin Allah subhanahu wa ta'ala muna-muna na innu alayhi salatu wassalam Ibrahim alaihi salatu wassalam in ini Musa alaihi salatu wassalam Isa alaihi salatu wassalam in kahinapusan amo na pamuho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumagawa in piagbiddaan sin lugay sin pagdakwa sin Nuh alaihi salatu wassalam iban sin pamuho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Rasul sallallahu alaihi wasallam kauhaan datag 2 tahun in lugay niya. Nasa sumagawa mataod dahil mga ini kasahabatan laungta amin nakakawa sim pangadyan sampai imbakas niya yari nakato taniyo hajaman na to ini aw na rin kato taniyo amin yaon biyabaw bukan uno in biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam uning piyang daakan niya uno sadyem mapatot hinangon na mataod pa masibihaon ini miya makadhabiat tindahanan niya. Ta sumakawa damit yan hajaman na to ini mataod na laungta in miutas biya sin pagbutas sin mga sila amoy in simusulang na patuhan Rabbul Alamin hajaman sin Nuh alayhi salatu wassalam sampai pajaman sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoy in pagtuyuan nila laungta ini hinangon in wala piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy in pagtuyuan nila gastuhan in bukon piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
mapatot dito hadto in hipaggasto nila yaon bat alta da sin Allah subhanahu wa ta'ala sumay nila mahinang ibadat patuhan Rabbul Alamin. Gamayan inji matulong ta na panulang ito patuhan Rabbul Alamin hipaggasto mo maun paamuin bukon doon piyang daakan sin Tuhan Rabbul Alamin. Hatinin sa kaulaw-laing niyaon katan matawag siya kufrun ni'mah. Pagkupur hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, liupas nila pag lugto nila maglawag sin kabuhianan, maglawag sin alta pag-uhusi paggasto madto pa amin panulang patuhan Rabbul Alamin. Amo yan long ta inji madyato. Naman jari long ta tiyag na andun hay ni in sura ini dahing haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budu Allaha wattaqu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum liyaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Amo ito ayat lang ta kalau insyaallah subhanahu wa ta'ala maabot na to ito katantan ha waktu ini. Manjari longta muna in Rasul ini sallallahu alaihi wasallam demikian aun ianggilan niya sin pagdaak sin Allah subhanahu wa ta'ala muna panagnaan inno alaihi salatu wassalam biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala bunnal tuud diaak na mo inno alaihi salatu wassalam maun pakauman niya amoy in papag-anibon sila atawa papaanibon in kauman niya haamo hindi parumatong in mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala sa sakit-sakit sabisa-bisa hati niya din diha lauman sin ini dunya ini labi-labi na tuod amo in siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw akhirat na idamik yan in Rasul sallallahu alaihi wasallam muna piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy in panawag-tawag damik yan biyayta sin Tuhan Rabbul Alamin na pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anzir ashiratakal aqrabin ya Muhammad paani ba inaso kampung mo anzir ashiratakal aqrabin amin mapuok kay mo katantan at awaliuran mo biha namo na yung mga Arab na in Rasul sallallahu alaihi wasallam haamoy in long tabang to urulon in puunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon liuran sin Arab wat malaingkan aun hadya parasugpatan para Rasul sallallahu alaihi wasallam na amoy nilang tain ini kahalan sin Nuh alayhi salatu wassalam demikian tiyawag siya pakauman niya in kamatauran doon haon aun da isab doon parsugpatan pa Nuh alayhi salatu wassalam sarta in siya long ta amunain long ta ummat hikarwa dahing ha amin apo na to Adam sabab hawak to sinamuin jimato na imulka sin Allah subhanahu wa ta'ala na wayron na nakapinmano siya buhi amin mga katan nagkupur simulang pa Allah subhanahu wa ta'ala amurain nakaagad habahitra sin Nuh alayhi salatu wassalam naramik yan biya na hadjahayan
tiap-tiap in waktu magpindah, aon na hadya kumuha bihan magkupur, aon na hadya sumulang bihadto. Misanin Musa alayhi salatu wassalam, laung takapatadadlaw rain lugay-lugay niya na maideng alam sing kauman niya, pagbing niya maon nagsusumba na barhala. Nabiyada sin hajaman na to ini. In Rasul sallallahu alaihi wasallam labi na hangibu tahun. Pabihayaon na mataod na sa ini si Musulang. Sin amoy in panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa abamo sila pabisarahon kanilaon in bunnal. Silaon ni nakakukog dan kabayaan sin ini Allah subhanahu wa ta'ala sabab mangayo sila pahala sinamal nila harap dapat Tuhan Rabbul Alamin. Biya day sab si mga sila amuin nakaunayad to bang sila sagdahon bihan may takamulong niya magini sumumba maon pa amuin barhala yan. Long niya way sa kami ni simumba maun sain kami ini piyakay na mo hadyaw na supaya kami makasuok pa Tuhan. In kami laong niya supaya hadya kami makasuok pa Tuhan Rabbul Alamin. Liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Amin makasuok kami pa Tuhan natin ya. Kima sila roon haon limbakan na ngayon tabang paamuin. Piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab imbato, in kahoy, hinangon mo uno na, kabayaan mo yung hinangon, uus pagtuhanan mo, inyan dahil dapi panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uusa manusia in naghinang, sa im manusia di makao minang bang bukunaon asal puunan niya. Bihad to yan. Na, amo yan. Sarta lang sin, Allah subhanahu wa ta'ala, Qala ya qawmi inni lakum nadhirum mubin. Ya kaumu mga kaumanku, in ako ini na diaksin Tuhan marika niyo magpaanib. Sin mapatut niyo aniban, amin matarang karna ininibiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala ipabayta marika niyo, bukun inireng kako. Biya da sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya magpamayta manusia buat malaingkan mangaon hibayta niya inyan day nga Tuhan Rabbul Alamin. In daakan kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala haayat hikatu ani abudullaha wattaqu wa ati'un. In daakan kako harap marika niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala papagtag-iponon kamo madtukan niya patuhan Rabbul Alamin sarta doon hayaon hinangon niyo India akan sin Allah subhanahu wa ta'ala lumayo kamo ring hapiang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta magtaat kamo kaniya hati niya makad kamo haununo na piang daakan iban makad kamo roon haununo na piang langan amo hindi niyo hinangon bihad tuin pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala na laong niya bang niyo hinangon ninyad to katan amin piang daakan nito biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala ron hayan, laong niya, yaghfir lakum min dunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang niyo agaruning kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin, doon hayan, na ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala amuy in pardusahan niyo, sarta doon hayan hipagmahuli sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga amuin kiyadar kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala hatin ang pagyanon doon haon makad siya amin qada wal qadar amin kaya susulat tamano siya sabab kaya bubutang na rin doon haon bangko unoy mano siya maabot unoy katubtuban sin kabuhi niya alaw man sin ini dunya ini amot to yung biyata sin ini Tuhan na Rabbul Alamin piya sampai sin ini Nuh alayhi salatu wassalam maun pa kauman niya amo yan to na sarta lang niya doon hayaon inna ajalallahi idha jaa la yuakhar law kuntum ta'lamun. Beta doon hay ni,
impagyanon doon hay nilang niya amuin apabila dumatong in amuin laung niya ajalullah impagyanon ajalullah doon hay ni amo na laung niya in waktu simpagdatong sin mulka in kaina ajalin musamma imaksud doon haon lang si mga sila mananapsir amin biyay ta doon haon intungod pa amin nakasusulat hakadar sin tiap-tiap manusia. Bang uno in kaya sulat kaniya amurad to in jumatu hawak to sing kabuhi niya. Bihad to in amin ati niya bang intaytayan niya riha babaw sin gumi ini. Doon haamoy in hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala aun katubtuban niya amuin asal nakasusulat kaniya. Bang isab in amoy in tikang niya riha babaw sing gumi ini karena panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan da isab injo matukan niya katubtuban niya asal nakasusulat daroon na amuin ini lang takada wal qadar biyay taksin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap manusia asal jumatoy niya to katantan. Na amo yan. Naman jari lang niya doon hayaon habiya na hadto in lugay sinno alay salatu wassalam na nawag-tawag kanila sintungod paparkala amuin matok maun paamin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala masi-masiin panulang nila doon hayan gamayan na in sila mangudyo-ngudyo hati niya bukon bago inamuin jimatuha Rasul sallallahu alaihi wasallam gura-guraon udyo-udyoon ingkatan kanabihan karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hapanagnaan masa daing hamasa sinno alaihi salatu wassalam in katantan giu gura-gura yu udyo-udyo in katantan bihad to inamin ununia sa sumakawa daing hakasabar sinno alaihi salatu wassalam doon hayaw namin biyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala pa pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisa kaniya hasupaya in siya laung ta doon hayan makaka pangadjian sin in parkala pagdakway ni lando mabugat lando doon han mabugat mahita sabab gura-guraon kau si manusia nganan kau simbukon mapatot hingan kay mo sa sumakawa subay hadya kita masabar bat bang kau magsabar doon han nahipo na kau sinammal in nang gura-gura kay mo amuatin nagganap sin ammal mo iranan kau naghinang ammal patuhan Rabbul Alamin sabab mahita imbiyita mo amurain biyita hadyasin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala matiniurol mo nahasabab yato bihad tora bang unuin laung ta hirihil sin Allah ta'ala haraak niya ang pakaw miurol da isa biya sing kakahinang niya biya da isa bahad tinirihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala sibu da ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam misan unuin hingan kaneri da siya mag-abjan pasaran niya na hadya ang kan na mga katautay manghuran bang taakad akarun tuod biya sim mga jimadya tubiha ini hadya hawa jaman na to ini nabukon na to sa inikakunahan magsambag magtumari sinamin panggura-gura si manusia pangudyo-ngudyo si manusia baya-baya na sininang niya imareho patumtumon siya bang siya makatumtum na nakabakpak ko karayawan sa inumabjan kau kaniya imiban kau nag-ipat sin virus diarania labi pa sanin virus diarayan amin virus sing COVID ini hajaman na to ini bihan sabab ini na bang ini miyatay ni manusia sin virus ini way na puas din parkala so makawa in virus tungod pa parkala amoy in laung ta himampit kau roon sampai palawom sing kuwol ka na naman mo in sakit sin virus ini sampai pa adlaw akhirat ka na naman mo labi-labi na bang siya panulang pa Allahu subhanahu wa ta'ala amo yan mga katautay manghuran na doon hay ni biyita sinno alay salatu wassalam patuhan Rabbul Alamin biya sa pantun siya nagsumbong pa Allah subhanahu wa ta'ala qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara laung niya ya Tuhan ko tiyawag ko sila ini katantan ay doom adlaw sibo na kako indom ibansan adlaw impanawag-tawag kanila ini sa sumakawa na inya to katantan be way ronda lumabay na hadya
Falam yajidhum du'ai illa firara. Wayroon lang niya amuin biya mga jimatu, parkala biya mga nanayma. Sa sumakawain hinang nila ka man makoy. Bang bihan, ini kadtuon ko na sila bihan, baitaan. Man makoy sila, manaykod. Wa inni kullama da'awtuhum liyaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Banglaw niya tiap-tiap tawakon ko sila. Asupaya sila karihilan sing kaampunan daing kay mo ya Tuhan ko. Gamayan lang niya hibutang nila tudlo nila palawm sintayngan nila supaya sila rin makarungog. Bihan. At nila patunin lungag sintay ngayon no supaya rin makadungog sin amuyin ini panawag-tawag sin no alayhi salatu wassalam. Wastaghshaw thiyabahum. At tawalaw niya inhinang nila magtabon sila sin ini tamungon nila bihan. Tabunan nila nila. Nalong si mga magbibisara ingkatan si musulang patuhan natin niya bang inhinang niya maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala ampa siya makarungog sim pagpatumtum amuin magtabon siya may ta siya magtabon ingkaisa niya supaya siya kakilahan may ta siya magtabon hasupan niya na, di, nakakitaan ni namin nagpatumtum kaniya at niya dua magtabon siya supaya nari kakitaan inlupasin namin nag-uno kaniya. Nagpatumtum kaniya. Iban doon hayaon hangkan siya nagtabon hasupaya siya ri kakilahan bangisiw siya. Labi-labi na hajaman waktu-waktu launta na agad kaingatan sino alayhi salatu wassalam yung tauhalam sing kauman niya. Bihan yan inamuin magjato. Naraming kyan bihan turaan hajaman na to ini. Ubos lang niya beta donan wa asarru wastakbaru istikbara. Gamayan lang niya in sila masi tutog doon maghihinang. At niya gamayan palandoon nila pa amin biya labay ring hapang juriyaon. Pakita-kitaon bihanin no alayhi salatu wassalam simpag masyat nila. Bihan yan. Na iban lang niya nagdarasing katakabulan. Bihan sa kaulaw yaon doon kanila inamin gaos katantan iban sing kusog amuin makapagbaya doon halawon sing kauman nila naroon bihat yung kahalan sin mano siya damit yan yung mga ini parkala ini katan di madyato sa ini hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yung kakahinang sin mga nagkukupor halawon sin Makkah. Hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin jima tuhanu alaihi salatu wassalam paggawala niya kasakupan ng kahalan bang unuin jima to unuin hinang sin kauman niya kaniya habihad to in kahalan biya wayroon lang tanagbidda in panggura-gura sin kuray sa Rasul sallallahu alaihi wasallam kauman niya kampung niya iban sin kauman sin no alayhi salatu wassalam in pagtakabur yaon dahalaw man sin mga kakampungan niya bihan. Labi-labi na toon, sambil amaon niya pa, ya bulahab. Inamoy in, miumurol sing katan hinang niya. Tiap-tiap sila manawag-tawagin Rasul sallallahu alaihi wasallam, manaw na ring habay niya, diyadjagahan siya ya bulahab. Urulon ding haulihan. Bangyad to aon hipagbak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahon magbisara, yaon siya nananayngi nabihan di murungog bangon imbisara. Pagubos imbisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magtuy siya sumambong puting san lang ni Muhammad. Putingan san. Nakatuy kuno para halin niya on kaya sakupan na si mano siya panagnaan patiawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang aon hisuy-suy kulong niya kaniyo bihay niya waktu ini. Amin piyatawag niya yung kataan miyaon in kataan manusia amin ganta bukon siya ligap in aun ligap nagparata o ganti mao na supaya makarungog bangunin pagtawakan siya Rasul sallallahu alaihi wasallam na mahita man siya lang niya inni nadhirun lakum min adabin syadid
biya da sin panawag-tawag sin Nuh alayhi salatu wassalam. In ako ini nagpaanib kaniyo, dahil haamoy in siksa, malaggo, mabugat, mapangsan. Nauna hindi mato. Imo na muna si mambong amaon niya. Inagihabu lahab. Alihada jama'atana. Amo ang balong ni pagpatawakan mo kamo. Imamay taad siya kaubiha. Biya simbay ta sin Nuh alayhi salatu wassalam. Pakauman niya. Daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kau yan in luparagbos. Sinamin kakahinang sin manusia. Amaon niya pa. Nasa inya to katantan, di mo kapag kampung in agama Islam. Di mo kapag lasya in agama Islam. Kaniya kita niyo mag-amal, kaniya kita maginang. In ama, in anak katan, kaniya maginang. Di marasin ang buok, da ama, da dyan mag-ibadat, maranin anak katan. Di, bihad to in agama Islam, agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naruh naon long sin Musa, ay long sin Nuh alayhi salatu wassalam, thumma inni da'autuhum jihara. Imahuli lang si Nuh alayhi salatu wassalam. Pag ubos lang niya, tiyawag ko sila, amuin matampal na, doon hayan, hakatampalan, amuin kesa saksian sing kamatauran, impanawag-tawag ko kanila, na hinangkwad tulong sin Nuh alayhi salatu wassalam. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Sampay lang niya, doon hawak to yan, impanawag-tawag ko kanila sambil makataasin suara ko pataas. A'lan lahum, nakataasin suara ko pataas, simpagbisara ko. Iban sin hakas-hakas, ibaita ko kanila sibu, dain uno niya, ingguwa niya. In sila nanunulang na pa Allah subhanahu wa ta'ala, rin sila makatayma. Naamo iniin, lang ta, pag ini, jiyatuhan sing katan pag nawag-tawag sin Nuh alayhi salatu wassalam. Amin bukon ula-ula inlugay sin waktu karna miabot siya mga katustag kay mantahon hapag panawag-tawag sumagawa bihad to na ingwa ni. Wayron timayma tiyo dah. Amin sa kira-kira maubos sadya sumakatataas sin amin bahitra iuno niya. Yan masabot tarah kay na po sansin ini sura ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Naubos lang niya, biyayta kuroon haon. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Misan pabihayad to, masimasikura sila tiyawag, bihan, pangayo kamu kaampunan patuhan niyo. Sabab intuhan niyo Rabbul Alamin, siyara makaampun. Biya kita biyaitaan, misan pakaw ampunon singkatan, mano si alam sing gumi ini makad painji, niban singkatan, tumbu-tumbuhan. Bangin Allah Ta'ala rin mangampun, wayroon mahinang simpya panjari. Asabab yan subay hadya kita humarap pa Allah Subhanahu wa Ta'ala mangayo kaampunan. In pagdusa ini na tabiat sina nakapu Adam, magkalawong magkasa sa insarayo-reo, magkalawong amuin, magtuy-tuy, magbalik patuhan Rabbul Alamin, mangayo kaampunan. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Ingkatan sina nakapu Adam, magkalawong magkasa sa insarayo-reo si magkalawong magkasa, amin magtuy-tuy, magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di na magpalugay sin waktu. Magbing patuhan Rabbul Alamin. Sabab may ta, di kau makatanto tuan sin kabuhi mo. Ada kala pagpirong simmata sin tiap-tiap mano siya, di na siya makabulat simmata niya magbalik. Amo yan long tain, makabuga kato taniyo. Nahasabab yan, in katan sin ini panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon hamak ka, wayroon yadto laong ta, doon hayaon, ini tiyay sin kamatauran, sin Quraish,
amura arunin nanay mai, mga ipon, miskin-miskin, bihan, aun miyakad lang ta, kimahakad doon haon, amuray masuok para Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin nakajaga kaniya sing kamattanan sing kasabunalan day nga Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya na kana Abu Bakar As-Siddiq, panagnaan na hinang Muslim, puas day nga Rasul sallallahu alaihi wasallam doon ha Makkah, simuno, bagay sin Abu Bakar As-Siddiq, Uthman ibn Affan, yan, nagsuno-suno na. Bihan. At iniya in Abu Bakar As-Siddiq, siya indeng ha mga panagnaan, nagparat saya deng ha mga kausugan, in babae, amo na in asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Khadijah, in bata-bata hi Ali ibn Abi Talib, in amin lang ta ipon, amo na hi ini Bilal ibn Rabah. Amo yadto. In lang ta daing ha mga sila amoy in ini nabista doon hayan magtuy na naymai na halam sing kauhan tagto katahon in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdawa in amoy in takahinang sin Quraish kanya wala tuod siya biutawanan lang ta wala tuod siya amoy in laong sin magbibisra wala sa piya utaw doon hayan. Buat malingkad diya kahaning katan kakahinang niya, sampay amin, laong ta napikil nila bunuon na siya doon hayan, amo na in karihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, laong ta ijin kaniya papag hijrahun, hati na papaglainon, daing hamak ka harap maun pa Madina, amin limugay siya hadjaroon hamak ka hangpo tagtutahon, in hangpo tahon dito na siya ha Madina. Amo yan. Na iniya nam sidno alayhi salatu wassalam katan sin amoy in siyam nga katustag kay man katahon pagdakwa niya amurayad to in jima to katantan panulang si mano siya doon hakauman niya na amo na in laungta in maksud niya roon haon na ngayon na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala tawang na insya Allah subhanahu wa ta'ala masabot na to yan ha amin susungon waktu baya-baya hakay na po san sinamin sura ini harukaing waktu insya Allah subhanahu wa ta'ala karena miabot na isabin waktu na to na manghumbay dako ha waktu ini haamin muna pagpatumtum kato taniw katan ando in kita malasa ha mga kataw tay manghuranta na magpatumtum kita ay sibo na tumayma sila iban sindi, subay hadya kita magpatumtum kanila, sabab inyan, isiyo-siyo inaon doon panghati, misan da kuman tiyo-tiyo, kasabunala deng Allah subhanahu wa ta'ala, amin labay ring haraak, sintuhan na to Rabbul Alamin, pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inyad to amanat, sintuhan Rabbul Alamin, yarikato taniyo, bating katansin ilmu deng Allah subhanahu wa ta'ala, subay in ilmu deng Allah subhanahu wa ta'ala, sumaplag pakatan, sibo datay maun si mano sa ibandi, subayad to sumaplag, amuad to in subay hinangon sing kita. Labay ring haamoy in, biya sin hinang sin mga sila nakauna ring kato. Ini, biya na sin no alayhi salatu wassalam, sibo dabaytaan niya hakas-hakas iban sin matanog imbisara niya, di da tumayma, in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang di tumayma sin bayta niya, pangayuan niya paduaa, lang niya Allah, hidayati sila sababing mga hinang nila yan, di nila kaingatan. At iniwala nila na tayma inyaon katantan hikangi kanila. Nasa sumagawa, matarang na inyaon karna bang lumabay, ibaitaan mo'y mano siya gaman jurihon kau, matarang na yan simod palam sin jantong nila hangkan sila mang juri, di sila mabaya dumug sing kasabunalan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Narito na hadya patubtubon sing kami, waktu ini panghindo akato taniw katantan bang mayan kita niyo murah-murahan amin lumunok yung pangatayan na to iwan sing katan kapasampayan na to sing kasabunalan amin palunokon sin Allah subhanahu wa ta'ala so pa ramanando kaylo makapuas sila dahil haamuin kataksilan sing ginawaran nila pabaran nila bihad to na sadya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.